Helo, fi yw Fflir a fi yma i roi love life advice I chi, even though nath literally neb gofyn am barn fi. Tip rhif 1, os yw rhywun yn ghosto chi, peidwch trio cael sylw nhw to, just walk away. Pan ti'n cael dy ghosto, mae fe mor tempting I just bombard o'r person yna gyda negeseuon, neu neud nhw'n jealous, neu trio seduce nhw ar y dance floor I don't you by the Pussycat Dolls. Anyways, they don't give a shit about you, so just gadewch nhw fod. A pam fi'n gweud hyn? O'n i'n involved gyda bachgen un tro, a nes I ddyn lan i'n bore I ffindo mas bod wedi delito fi ar Facebook, Twitter, Snapchat a Instagram. So be nes I? Y noswaith mas nesa, nes I ffono fe. 37 o weithiau. O'n I hammered, to be fair, ond still, not good. Tip rhif 2, peidwch potran gyda doi ffrind. Bod e'n classic revenge move, mae'n mynd off gyda un o mates ex ti jyst yn achos yn fwy o shit I ti na gyw ei nhw. Bydd I perthynas nhw'n ffain ar ôl un bust-up a 3 pint o caling, ond fyddi di ffili edrych yn byw I llygad nhw byth eto. I speak from experience, folks, achos unwaith ar ôl I bachgen dympo fi ar dance floor yng nghanol night out. Yeah, just gonna let that sit for a sec. Fel act of revenge, nes I fynd off gyda best mate a wedyn o'n i'n goffo sneako mas o tŷ nhw am oriau man y bore fel bod y boi arall ddim yn ffindo mas. It is not end well. Tip rhif 3. On that note, peidwch mynd off gyda mates chi chwaith. Ni gyd I gweld digon o rom-coms I wybod bod y friends to lovers trope yn absolute 10 out of 10. Ond dyw e ddim werth colli friendship dros rhyw meaningless fling. Mae fe just fel y tro na nes I fynd off gyda un o mates fi for the banter. A all of a sudden o'n i'n meddwl bod fi in love. Naturally nath benderfynu taw just mates o'n I yn y diwedd. A nawr ni ddim yn siarad ragor cos he made me cry so much. Yay! Tip rhif 4. Yr eiliad chi'n dyla teimladau am rywun chi mewn friends with benefit situation dyn nhw, get the fuck out. Os I chi'n cysgu dy rywun, ond chi ddim quite yn siŵr os chi'n thing neu beido, gofynnwch. A os yw e just yn casual thing, trust me, newch chi ddim newid meddwl nhw a cael nhw I gwmpo mewn cariad ych chi just cause you give really good head. I learned this the hard way, boys, achos pan o'n i'n gweld y boi yma, back in the days of my youth, nath e weid o'r dechrau bod e ddim eisiau relationship, ond o'n I fel, I can change him. Flash forward I fi yn crying my eyes out ar Step Student Union Aberystwyth, dressed like a lorry driver, long story, achos guess what, guys? He shagged someone else. Trist iawn, very, very sad. Tip rhif 5, peidwch byth cysgu da ex chi. Ydy, mae cysgu da ex chi'n gallu swno fel good idea. Achos hei, maen nhw wedi gweld chi naked o'r blaen. It's not another notch on the bedpost. Ond, even os chi'n convinced bod y teimlad yna wedi mynd yn llwyr, newn nhw creep yn o mewn cyn gyntaf bod y condom na wedi land on y bin. So, story time. Nath fi a ex fi, side note, dumped me 3 times in 2 months, lovely guy. Naethon ni backslide o 10 gwaith ar ôl torri lan. A byddwn ni'n cael text o bod e wedyn wrth y ben gweud, sorry bod gweld fi'n car I ti, ond I didn't like, so it's not gonna work. Oh, in the next night out, byddwn ni literally yn rithro nôl ato fe like the pathetic little mouse I was. So siwr chi'n stopo siago exes chi? Wel, gallech chi ddechrau blog am love life chi, a slago nhw off for the entire internet to see. Just an idea. Anyways, gobeithio bych chi wedi ffindo'r tips na'n useful, ond os chi'n dilyn cyngor fi am shit hits the fan, please peidwch fucking sue o fi.